Atak yürüyüş şartları var bolçu, atak cumuş şartı bizde toldu. Cumuşçu güçü yetişmedi. Cumuşçu güçü yetişmediğinden India, Pakistan, Kıtay, Özbekistan, Tacikistan'dan gelmişti ortamda var. Azı oşonda da yetişmedi. Bol üniversitelerde ne problemi var bolçu? Büyük problemasın biz memleketli ipotekalı kampanyaga tapşırma bergenin iş başkanmalıkta mıyzam bilgisi var. Migrantlarga özünçө gezek menen de tezirek o jalpı gezekleri tezirek alış üçün migrantlarga mümkünçülüğü çektirgenlerge ошондой өзүнчө кылып беребиz. Азыр мына 70 миңден ашык үйлөр салынууда жалпы республика боюнча. Ошон үчүн азырдан эле кезекке тура берсеңер деле болот, бирок баары Бишкек, Ош, Жалал Абадта туруп албагыла. Ар ким мындай кичи шаарларда да салынууда, башка борборлордо да, областтардын центрларында салынууда. Ошол жерлерге очередке тура берсе боло берет. Анткени бүтөт. Жарым жылда бүтүсү бар, 1 жылда, 2 жылда бүтүсү бар. Ошол жерлерге кезекке турсаңыздар болот. Областтардын борборлоруна.